Ebi bigambiro bw'abebembezi b'amasheruka Community Genesis Development Circle Limited omuri Kanyagangije Masheruka Town Council omuri Sheema District yo babenu bahereza ekitereke hari bamemba babo. Obukyenyi bw'ataaha bamemba bitu bine challenges ombyalo. Challenges ezibine eyokubanza emihendo y'ebintu ni fluctuating abinga netemba neshuma okanya n'omuhingi w'ebitoke na teme bitoke hati abitemera omutwaro a planning aguza loan akiza kuguza ashanga byakendire bei. Genesis Circle twarokusima kwango aruba members okunda Genesis Circle twino kushaba kwango ar government yitu ya Uganda kugira ngo ebase kubangira sako yitu nangwa tsako yitu yonka sakozi okuchera na mnongeze ziri kutandika ebichoncho ebihirwe harumwente mbuzi enkoko nebindi. Mbwenu Genesis Circle tukuretire product nungi ya agriculture tukhereza agriculture loan ugendo gura fertilizer ugendo gura ente eziri improved ugenda ugura manure commitment banka wakoragana nayo gotanyegere n'ukikunda ikorubwa n'umuntu najat banka nimbiri abino mangu anyegere. Bamwe mu batungire ekitereke eki basimira abebembezi ba sakweji ahabwe emishomo y'entasi hamwe no kubegesa okwebikira. Naninte romoranga eminyeto mitahi yanje kugira ngo waguma wabona sente oguma sevinga akuba wasevinga noije hinji okufuna gente kurizobe no sevinga waro 20 kumara emyezi 3 Genesis ikatekaho kutandika ebirabiro na bibiri yo kwa mwezi sevinga emyezi 3 kuri ngo twatungeje wahati Genesis Circle yari omuri bamemba barukwingura omuri kakaga gashakwa mayi kwatwakire.